Money, tabuk sak zora phono jungno dawi riya ko jung tribal welfare department no thangka aro thangmani bo sawi ro hojago je 21st to 21 tarik ni smi 25 tarik zora na singdi hono inge tini 25 tarik kawi thanga chini daw phono scholarship habya ko and this December on ke chini semester fee bo mari rai tabuk jung mantri ni thane koyo je scholarship da timani ungthong tai jungno chini manthai rok songsudan khari thong jotona hambai media no naidi narok saimana sini student of tau bana gungma jingjola scholarship mayako sung puja sakang nongkhana honi noita jora sung salsa pura protest khakya abon bore prok sung kaur kha 2-3 din pore rang noni samungna sung fulfill khajai ni bat puja khulma pore o tau phono 21 tarik jora dejka o 21 tarik dej bolai thanga apon tau phon khorcha ni puja ni pore khorcha pon student ni pura habui ni rang ni proman ni ya tamo khai abon kang bro asuk je puja ni tau vacation khai khulma pore o tak su jara ni 3-4 sabta kanan naik tongkar, apun borok tahu konon samung kaya, borok tahu fake income, bank adaling yang badrika, bank adaling jotonin kaya, bank adaling ngka, fake income no badu, just student tongkar boleh sekolah sedari, bad boleh mana daya, borok hol ketoniru, tanggul, borok basing Malaysia, sentai borok kok sana musuya, sentai koi bar Malaysia, koi bar kok sana, koi bar protes kena, sentai borok nalia, sentai unil CM Malaysia, nila government Malaysia, apun salah ke sentini orang protes kaya tangga ini sentini student orang joton milik season to kaya. Narok apa nih ya kalau je director be malai mani ya kalau narok me feedback apa sah kabar? Bawa sahaja cuma 21 tarik kaisa notice nonai, oh notice nonai pada sengaja sekolah sih hamil ini. Tini 25 tarik kaya tongga 21 tarik lagi 4 दिन kaya tongga. Bad kurung mana feedback kiri, kurung mana notice kiri, kurung mana kiri. Tamu apa? Already pini bayi rang kiri kini rang bo sengsong pajak pini mungkin rang bo pajak. Bon tangi diary ya, orang sana musuh kuang. Orang norok just pun kaya seng saya sentai porobe kok salary ya, porobe kok saya seng apa problem solong ya seng sika. Tahu seng siam nilai government kok saya ini sekiranya orang pajak. Waktu mana bising tu saya maka eba rum sudah nak sahaja je. Borong ni bising tu mia pura kaisa notice aku ka borong email khai mani. Kalau saya email kuno reply raya ba invalid kaza pun sah borong. Aku tu tak sana masuk. Wah betul kuno daya kau kuno update kiri angjo tu student kok salah je. Tahu pan borong website kuno pan update kiri ko. Jadi akhirnya je pusat sekarang je update tu mana update na update. Borong sahaja salah problem high problem seng kuno sia. Koi bosot koi mas hable problem ong 3 mas kanan naik tongga. Sekolah si rang khai mani. Rang kiri rang buri kata nang ka samung kanyan kaji ka time ka time sang ka sung tahu kono borong ni bagi dojo kai naik tong. But sung tahu kita student nanti dojo narong malia. Borong already fee away exam siang naik tongga. Student fee usah tik khala ta tunggu. Korang busur orang maya kata busur. Price 4,000 kasih tongo. Paisa kaisa kok suna masuk. Jungnong ka bisilayo thango payo. Fee apa di proses orang ni bayi scholarship ni apa hekena jungjal. Boy ni ke jungjal mesti. Am tu itu mas kana masuk ni. Abo tidak sorkan ni betul tak sensio. Sorkan orang jadi parigangga apa problem sok kami no. Tamu ni orang jogan ka sakit bolong naik mana epon kami no. Sistem ka sistem ada kami no. Sorkan ni nade sorkan tahu maya tong. Ini khorja bolong no. Scholarship nangka tinin daerah mana. Berapa bolong ni boleh failure. Cuma apa 40% 30% ni ketang ni orang. Tang AC general orang ni kau nya. Nol saya mana general tahu bolong ni scholarship update. Aku Januari ni telang tangga. Sini kita mau August Oktober. Cuma apa sana siam no nade. Tangi bolong baca ni siam mungkin lagi. Cuma apa sana bolong baca ni siam no. Kaisa state ro, kaisa scholarship ni isu ti siam department orang pano siam bolong ni bagi different kategori orang na. Amo tu tinggal siam baca sana ni kau berusak. Nor orang ni kok mani